الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه روي أن نبي الله سليمان عليه السلام كان مع ما أعطي من الملك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله تبارك وتعالى وكان يدعم الناس لذائذ الأطعمة ويأكل خبز الشعير وكانت العجوز تعرضه وهو على الريح في جنوده فيأمن الريح فتقف فينظر في حاجاتها. ذكر ذلك القاضي عياض في الشفاء. وقال رضي الله عنه من كان عارفا بعلم متحققا فيه إذا سمع من يتكلم في ذلك العلم الذي يحسنه ينبغي له أن يسكت ولا يتكلم فيظهر نفسه وإذا تكلم فإن ذلك يعد منه السخافة فكثير ممن معه باب أو 10 مسائل يتكلم مع كل من سمعه يتكلم في شيء من المذاكرة. قال إمام جعفر الصادق رضي الله عنه العلماء أمناء الرسل ما لم يخالط السلطان ويداخل الدنيا فإذا خلطوا السلطان ودخلوا في الدنيا فقد خانوا الله والرسول فاعتزلوهم واحذروهم إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Diceritakan An-Nabiya Sulaiman alaihi salam, sesungguhnya Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang menjadi raja. Rakyat daripada beliau, orang yang patuh kepada beliau bukan hanya rakyat biasa, bahkan hewan-hewan kecil pun menjadi takluk dan patuh kepada perintah Nabi Sulaiman. Angin-angin pun menjadi patuh nurut kepada Nabi Sulaiman. Kana ma'a ma'utiya minal mulki, ada Nabi Sulaiman bersamaan dengan apa yang telah diberikan kepadanya minal mulki daripada kerajaan dan kekayaan. La yarfa'u basarahu ila sama' takhashu'an wa tawadu'an lillahi tabaraka wa ta'ala. Namun demikian kerajaan dan kekayaan daripada beliau tidaklah membuat Nabi Sulaiman menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh. La yarfa'u basarahu, ketahuilah Nabi Sulaiman selama hidup beliau, sepanjang beliau menjadi seorang raja yang kaya raya, la yarfa'u basarahu ila sama, beliau tidak pernah mengangkat kepala ke atas langit. Takhasyu'an wa tawadu'an lillah, beliau karena takut kepada Allah, karena tawadu kepada Allah, merasa tidak pantas menghadap ke arah langit, karena merasa daripada beliau daripada orang yang rendahan, orang yang tidak pantas mengangkat kepala untuk menadahkan kepala kepada ke atas langit karena khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yut'imun nasa ladza'idal at'imah wa ya'kulu khubzas syair. Ada Nabi Sulaiman kebiasaan daripada beliau yut'imun nasa ladza'idal at'imah. Beliau selalu memberikan makan orang-orang ladza'idal at'imah, makanan yang lezat-lezat, makanan yang enak-enak. Wa ya'kulu khubzas syair, tahukah Anda beliau makan apa? Ya'kulu khubzas syair, beliau hanya memakan khubus. Khubus ni kan roti sekering. Kering roti ning Arab ni tak pada bi roti kering ganja. Mon roti kering sambian ki bude gula. Roti kering mon kanto ki kening deur sae. Tapi roti kering ning Arab nika seandainya yang temaki kesambian sampean merasa sakit saking kering. Wah nika harus ibeke ke aing montoro lembut. Bayangaki seorang nabi, seorang raja selama hidup tak pernah dengar di atas langit. Begitu tawadhu Nabi Sulaiman alaihi salam. Tak pernah rasana dengar ke langit sama sekali. Apa boleh asa kebingkeng. Apa boleh nuding kanan, nuding kiri, ngangkat ke atas langit pun tak pernah. Tawadhu Nabi Sulaiman. Kebiasaan Nabi Sulaiman selalu memberikan makanan yang terenak, terlezat, ladza'idal at'imah.
Kakanan so paling nyaman, kakanan so paling istimewa saya bagi dekat manusia bin Nabi Sulaiman. Wa ya'kulu khubzas syair. Sedangkan Nabi Sulaiman tak pernah rasana ngakan nyaman sepanjang hidup beliau hanya makan khubus, roti kering. La ilaha illallah. Ya, seorang raja yang kaya raya dengan ketawaduan beliau, beliau tidak mau makan enak, beliau tidak mau mendangakkan, mengangkat kepala beliau karena khusyuk, karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat raja mangken. Ya, tak ingat pejabat mangken, kita lantik lengereyen. Kita lantik padahal. Kabit lantik wabuh. Abine ganteng lo. Sayyidina Umar ibn al-Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz selama beliau menjabat seorang raja, beliau sebagai amir. Umar bin Abdul Aziz tabit cuma 2 tahun kurang lebih. Beliau tak pernah mandi junub kecuali sekalian. Karena sibuk ngurusi rakyat. Karena sibuk ngurusin rakyat. Selama 2 tahun Sayyidina Umar bin Aziz beliau mampu merukun antara ajam bireng-gerengan. Padahal ajam bireng-gerengan ini kan musuh berat bonan. Tak mungkin ketemu. Tapi bagaimana keadilan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, beliau mampu ngerukunaki antara na ajam bi renggerengan. Bener kun cuma orang si rukun, renggerengan bi ajam rukun. Mon mangken serukun tak perukun. Mangken si asal kancah pamoso, si asal tretan peke setretanan. Gara-gara pelean. Padahal saya dukung kancah setialah. Pendukung pancet. Neka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz 2 tahun beliau mun bertamoy. Ketika musim dingin mau tidak mau harus butuh penghangat. Tanya akidah tamu. Pribadi apa urusan kaum muslimin? Mun urusan sampean pribadi ngocak, mun sampean dak kantone kau ngurusin untuk kemaslahatil muslimin, ahlan wa sahlan. Pribadi wahai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Pribadi, lampune pateh. Arapa ada pesen rakyat dia. Sedangkan perlu nabeen perlu pribadi. Mun kake perlu na rakyat pateah. Mun karena ben perlu dari pribadi patena. Teti peteng nemenin tamoy. Pola na demar ni kasi yang kuy pesena rakyat. Mun sedia pelat merah yang kuya bubu. Sama sekali ada urusan bareng pemerintahan. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Musim dingin bertamu keperluan untuk rakyat. Engki Sayyidina Umar. Eyodiin te kajuna panasen. Sopaja angak mon musim dingin. Pribadi paten. Karena ben perlu pribadi, tetapi lebih terngeter tamu ya. Karena urusan pribadi ben urusan rakyat. Ya, nika begitu hebat tak orang-orang lambe nika dalam menjaga untuk kepentingan umat Islam. Nah, wa kanatil ajuzu ta'riduhu wa huwa 'ala rihi fi junudih fayamuru riha fatagifu fayanzuru fi hajatiha. Satu saat Nabi Sulaiman neka karena angin neka patuh ke Nabi Sulaiman. Bilis-bilis pun patuh ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngeding ke ocaan bilis. Bilis pun ngocak, ayo masuk kapi. Cak sampai Sulaiman ben bala tentara na Sulaiman dikik menyak ben kapi can ratu na bilis. Masuk kapi ke dalam leng bilis kela. Akhirnya Nabi Sulaiman mesem. Fatabassama Sulaiman. Nabi Sulaiman mesem. Arab mesem ngeding ocaan bilis kela. Apa ngumuman cak sampai keneng ete bareng Nabi Sulaiman ben tentara-tentara na Nabi Sulaiman. Nah, akhirnya empon masuk kapi ini kan Nabi Sulaiman. Si tongbek to bada orang bine tua Nabi si orang bine gila menampakkan diri bahwa aban gila orang si buta. Wah Nabi Sulaiman ni ka angin patuh, nompak angin Nabi Sulaiman ni ka. Ingat Aladin dia modelnya ya.
Nyaman mana di tak luang bensin tak luang solar ya. Cecel deki sambian montero numpak tak numpak kapal mon nyebrang tasik tak numpak kapal terbang mun tepak tronga banget tak tero numpak kapal laut mun tero nyebrang gampang. Beda ijazah dari pujuk Gemparan. Neng Tongas, beda nyaman pujuk Gemparan. Kula tanya, anak pemain nyame pujuk Gemparan dari Madura, entar ke Tongas neka bilang beliau numpak Gemparan apa? Bengkiak. Jadi tak numpak perahu, tak numpak kapal, numpak Gemparan, numpak Bengkiak. Ijazahnya apa? Macam Fatihah sekali ya. Cecil. Cuma Fatihah sekali ya. Mun sampian mun nyecil cek neng tasik, neng jeding be. Cek sakone 300 kali baca insyaallah deng-deng bidake tak apa. Harap bene Fatihah na tak mati colon lagi banyak antusa. Ya, neka orang kona. Subhanallah. Nabi Sulaiman apa boleh pujuk be bisa numpak Gemparan kok. Apa boleh seorang Nabi Sulaiman. Mbah Nur Salim podo katon. Mon beda kelanceng kembung Mbah Nur Salim. Akhirnya perengaki kelanceng nih. Can Mbah Nur Salim. Iki bertasbih iki saking kon gak krungu. Kok saking krungu kon gawok kon. Kelanceng nih kan. Atas bih atikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ala rihi atas angin. Wa junudi fi junudi. Bon beliau banyak sedangkan angin gila di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Bedoreng bine tua nutua ki jaban butuh bantu. Fayamurur riha fatakifu fayamurur riha fatakifu fayanzuru fi hajatiha. Akhirnya ngocai angin ambu. Teraking kok dak bungon orang tua aja. Akhirnya terakhir Nabi Sulaiman bi angin gila fatakifu akhir mandek ambu fayanzuru fi hajatiha lalu kemudian Nabi Sulaiman memenuhi hajat-hajat daripada orang bini setua gila. Sulaiman raja, Nabi Sulaiman raja tapi memperdulikan hajat ke orang bini tua biti biar. Benih hajat orang soki. Benih keperluan orang soki, orang setan di orang tua. Beliau memperhatikan betul kebutuhan dan hajat daripada rakyatnya. Jadi iya. Yang temak kita nyok kakan. Ya kakan reken ketang. Tak terhormat sekali. Mun tepannya lon, wis. Rakyat saya kene, saya sare, rakyat kene saya sare, dok pasar. Marjo dem tahlilan, masih tak yonceng tahlilan ju dateng. Tahlilan niki ni enrua. Dateng reng nyalon di DPR. Bareng leteti tato bodoh rapat to. Anu maji deki anu maji de DPR deki anu nika Pak nika maji anu deki tahlil. Aduh cong rapat cong. Pusat tok wis urusna. Mau kita teti mana ke panik ginian jo lo. Mulai mari maghrib lo datang. Mardi datang sekalian dukale sekecak aki ai ngetok datang kirim salam ya Pak Guru, ya Pak Ustaz. Tak bisa datang kok keng nyombeng. Sekecak aki bi beng sombeng net ada. Deki mon para dadi boleh datang boleh kan ria jerengkong ria. Mun tepan ngalak tobuton malolo. Congon Nabi Sulaiman. Masya Allah, tawadhu'un beliau. Mentah salah napal Habib Anil Habasyi, napal Habib Abdullah bin Umar, napal Habib Sirah. Salah situ minal habaib. Selama toju ini tak pernah toju aselah. Beliau toju ingat tahiyat akhir. Padahal tua, orang tua ini kan mau neng Arab nika toju sekarep pak. Ngoncur engki, toju sini ke engki. Orang tua ini kemampuan maklum bonan. Neng Arab nika mau ngoncur, mau ki ngode aib. Tak oleh, eki kiri mau ngoncur. Mau natong kultoor sini kan mau biasa. Biasa. Nah, salah situ ngaba ini kemon toju ingat tahiyat akhir toh. Ya Habib. Jelis pesai panjenengan toju. Panjenengan apun sepo, panjenengan apun kayak saken. Lah. Hakadzal julusil abad yadiyiriyah. Tojun seorang hamba ya dan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah rasana toju metingkrang, tak pernah rasana toju tonggel toon, tak pernah ngoncur, apa boleh ngoncur ke kiblat.
Terus keberadaan toju ing tahiyat akhir dayeriah seorang hamba budak mau ngedep deket tuan. Dan beliau selama audit ini selalu ngadep ke kiblat mau toju. Tak pernah rasanya mengkor ke kiblat karena tawadhu dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ndaklah kula panjenengan selalu andi sifat sing nikah. Nah, di antara tawadhu kang kuwi orang sandi ilmu. Nih orang-orang sandi ilmu. Orang sandi ilmu gila seneng ngaki daripada ngocak. Bada orang si anak sehat, seakan-akan abon padahal tak tahu dan nasihat dia. Bahkan mungkin lebih hebat. Tapi menampakkan cek seneng ke ilmu abon gila mendengarkan dengan saksama, mendengarkan dengan serius. Hajar yang pudung ngaki. Masya Allah. Padahal ngerti abon. Ini adalah termasuk bagian daripada tawadhu. Bagian daripada tawadhu. Qala Sayyidina Imam Al-Haddad min sya'ril haqqi tarkul jidal. Termasuk adab-adab daripada orang-orang yang ngerteh. Ahlul haq, orang-orang yang ahli benar selalu memegang kebenaran, tarkul jidal. Beliau tidak mau bermujadalah, tak kelema debat, Pak. Ahlul haq ini kita pernah debat. Wa in jadalu fabi kalimatin wahidah. Jika memang terpaksa untuk bermujadalah, berdebat, fabi kalimatin wahidah, hanya satu dengan satu cukup satu kalimat. Tak panjang lebar. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu bermujadalah dengan ahli kitab, yakni ahli orang kafir, ahlul kitab, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan yang terbaik. Tapi mun ada debat bireng Sayyidina Ali ini ke pernah debu. Mun ada debat, engkau deh mun ada debat tak toman kalah. Tak toman kalah. Madinatul Ilm. Siapa bisa sama kalah Sayyidina Ali? Engkau deh tak pernah ada debat kecuali mesti tak pernah kalah. Kecuali debat bireng budu. Mun ada debat bireng budu kok kalah. Bo mun canang kok tak ada ya lah. Mulai keneng canang kok je wis. Arapa? Dia tak oleh. Arapa mah tak oleh. Iya baca tak oleh. Muncan kok oleh arapa? Lah. Ada dalil lah. Sayyidina Ali engkau tak pernah kalah mun debat kecuali ada debat bireng buduh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mun sampean ya cek debat bireng buduh ahsan nengenang. No nengenang wiladina. Ila sekarang kantor ngarep acan bet. Percuma ngeladini. Mosok. Apa mosok? Mosok cek lancung. Mosok. Boleh tak oleh mosok. Ya nang je lah. Nang. Termasuk ini ketawaduk daripada orang yang sandi ilmu tak senang debat. Mohon mangken. Tangke dengan debat. Perdebatan. Arwah seneng TV sak debat roh. Arwah sangkun mari nasa halaman juga. Ada apa? Pengakan bareng ngopi je mereka. Kopa kopi mereka. Keng jadon kamera. Wah, Pancasila. Wah, sebarang. Wah, begini, begitu. Kemarin ada apa-apa? Ada apa-apa? Debat saya ada online lah, percuma. Tarkul mujadalah, tinggal mujadalah. Wah, debat apa boleh lah urusan sini bener saya gawe debat. Atau karan ada perdebatan macam-macam. Apa saya debat ah? Bila debat. Matokar. Wah saya pilih setelah rangkul masuk kalah pemain sepak bola. Pemain sepak bola masih patang genje, patang tarje. Mari bal-balan ya salaman. Kesebelasan dulu kan mau pujar salaman. Tuan ya dek salaman pujar. Tukar kaos. Porop kaos. Petinju, patang terkem, patang jotos, mari pelampel. Masa kalau lebih petinju karo bide pelean wobo. Patang ngebom, patang ruah, patang rosak. Karo bide partai, bide organisasi, Pak. Pada Islam mah. Apa yang membedakan? Quran situng, Nabi situng, kiblat situng, pangeran situng. Cuma kita beda pendapat, kita mana pandangan, kita pemahaman, bu. Ini tak bener jangan gula, tapi apa yang bodoh.
Keng mula ketinggal renga tokar, patang cacat, patang caci, patang menghujat. Ini kata saya edingan. Tina lah mau pacet beda orang tak pada bikulu sampean secara pandangan. Tak usah berdebat. Percuma ngelatih ini. Atokar dikit tina. Senora Imam Syafi'i silahkan. Senora Imam Hanafi monggo. Senera terserah kalau cak nora Imam Samudra bae. Silakan apa? Khilaful ummah rahmatul ummah, khilaful a'immah rahmatul ummah. Khilaf daripada a'immah para imam neka aneka aneka adalah rahmat kakui umat. Tak usah berdebat, tak usah kartokaran, tak usah kir-kikiran. Bila pun tak padah nang. Apa boleh urusan agama, tak usah perdebat lagi. Pun lebih dilarang pemak haram, haram pemak halal, percuma nang. Nah, aneka orang saya terakhir. Qala al-Imam Syafi'i, sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqul, innal 'alima la yumari wa la yudari yansuru hikmatallah wa in gubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqul, aku mendengar Imam Sufyan bin Uyainah berkata, innal 'alima, sesungguhnya orang yang alim, la yumari wa la yudari, mereka tidak berlalu wala yudari, dan mereka tidak membuang-buang waktu, tidak berbicara dengan bicara yang ngelantur, tak napa omong ni tak ben seroben, la wala yudari yansur hikmat Allah, caan hikmah nengen-nengah hikmah, caan hikmah nengen-nengah hikmah, bukti ini untuk menyebarkan hikmah, menyebarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah terus menyebarkan kebaikan, mengajak kebaikan. Idza kubilat hamidallah, mun etrema ajakan gele amoci alhamdulillah, etrema tang dakwah alhamdulillah, etrema tang acekan alhamdulillah. Si asal tak kenal ke maulid, kenal maulid. Si asal ada orang yang salat bisa salat, si asal ada orang bisa ngaji hamidallah. Wa in ruddat, mun etolak hamidallah alhamdulillah, etolak tina wis munggu sampean. Kula saumpama eyonceng situng daerah pas eyosir, wah mulai ya ngedek kok manter ngonceng boleh sepetong toron tak dena doi ya pak. Imam Sufyan bin Uyainah monetrema alhamdulillah, monetolak alhamdulillah, jauh mana keadaannya jauh, tak berkate coret merah beri silang, awas ngojeng boleh. Amplop kalau payen, awas dua silang alah. Korang penghormatan baik, mata batik hormat. Mosok benih anggur tua tadi suku aki, ngenyek ya. Nah, orang alim saya tawaduk ni kah, mon etola amo ciki ke Gusti Allah. Berarti semakin semangat di dalam dakwah. Ketika ada orang yang soleh adik santri dua, ya sebar, ayo kakek dakwah ke laut, sisi tunggu aja. Abid untuk menyebar ilmu, nasrul ilim, nasrul hikmah, menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu semanfaat. Kalau gede aja sekian abid panggil datang bareng. Tanya aki, dari mana ben? Neng daerah naban, alhamdulillah kiai, alhamdulillah luar biasa, ikbalan ngedep ongku, nerema ongku luar biasa, penghormatan luar biasa, penyambutan luar biasa, ban sudah ada jadi rumah, aduh kula unjuk rasa tok kula yai, cepat kula tak pada di daerah neka kaso mabuk main, mon beda orang mati, nek kita baca tahlil yai, domino yai. Lek melek ni ke pas ngak ni ketika kula datang dak kasa waduk ke moso terus dak mah yang kini ke kula tak ada telu hari yai cak dak beri dak masya Allah akhir pun dak rumah serius ngedep segelar biasa rene kareman nyaman dak dia alhamdulillah ngakan telu kalih jan sesitung kan lempo apa bilon kita tugas koros dimulai tugasan lempo sesitung lah kurus. Tanya ki ana apa panjenengan gelek cerita saya pertama santri gelek polana kan mestinya orang mestinya alhamdulillah terima dakwah naban alhamdulillah berarti benda hebat ikhlas berarti
Sesitung renten lebih serius iya. Sebab mon engkau ngidingaki sesitung ada perjuangan aja. Saya terima ngakan nyaman sambut dengan sambutan hangat siang malam takdim hormat. Biasa apa perjuangan? Lori tolak, teluari tak ngakan. Unjuk rasa bareng masyarakat sekitar. Langgar palang. Beri pagar cek sampai lebu nih. Berarti ada perjuangan nah. Aries lebih hebat berarti. Lebih serius pola tolak. Lah kulit sambian, ya tak kira. Ngajak sekalian boleh jengke karo binatang nyeng-nyeng gua. Nah, oleh karena itu ini termasuk adab-adab orang saya ngaji ngajak buat ngajak. Amal bagi Allah, terserah. Kula ngajak ke sambian, sambian ngajak ke orang, kula ngajak lewat media, ngajak khusus ngajak ke Abah TV. Sambian ngajak ke orang apa berat ngajak? Cekun karo ngajak, ayo hadir majelis beda pengajian, beda maulid, beda hadrah basaudan. Goceng, mon perlu rayu, sarapan molen bingko. Keng rek beder ya padokan adalah. Bonus berarti ya. Aku deki ngopi, molen bingko, beren sarapan, ming berarti sampean oleh reng situng, genceran oleh dua sampean. Mosok kalabi nyongok bal-balan ngajak demah. Ada awak norok, nyongok bal. Tandi bese, wah pecanko. Warung kan jagung apa jankok deh. Le arah apa mata ngajak, nyongok orkes ngajak, nyongok ruang ngajak, arah apa sampean dek kebagusan mata ngajak. Tak gelem Ustaz, tina tak gelem. Tugas kula panjenengan ngajak, ama gelem tak gelem neka pasraki daga Gusti Allah. Kanjeng Nabi tak langsung terima. Tolak Kanjeng Nabi sampai yusir di kota Mekah. Hah? Tolak di penduduk kota Mekah. Karena tak nerima kehadiran Kanjeng Nabi. Tapi mangke Islam seluruh dunia badu umat Islam, Pak. Seluruh dunia. Seluruh dunia nega bada umat Islam, seluruh dunia pasti bada Islam, pasti bada masjid. Barokana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya baca hadrah basaudan. Kenang nih di mah? Ning disa ning Hadramut. Tapi baca Maulid di mah siwun Hadramut Habib Ali Habasyi. Tremah. Barokana perjuangan. Mana ada perjuangan tak seneng. Biasa tolak. Ancam biasa pun. Bila perlu penjara. Banyak ulama penjara. Apa bisa penjara? Norona derajat, jaring penjara merkebene tak ngicok pesena rakyat dia. Penjara sebab kalimatul hak karena menegakkan kalimat sebener. Baca sini kemana? Banyak para ulama orang nakona lamba penjara. Justru ke tempat uzlah, ke tempat ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mon sambian troy penjara ya gampang. Mon kok ya. Tepangi penjara ada margen. Ngaji apa iki punya parlo nih saatin rutinan gini kan. Engkau ngajak udah ada jihad. Iya dah ada deki kau di penjara kayak kita akhirnya gelem ya cek. Siapa orang bulaku sana. Udah iya kan kau letak percaya aja kau canbaan. Untuk adun pembela yang anur yang deh aduh. Abai penjara di bian kaki ngeran saya. Ala kulihal nikah orang alim orang sesoleh pacet eka moso nya orang mun lapor ngajak dek bareng si bagus pasti banyak moso yuhibbuna salih salihun wala yuhibbunal muslihun seneng do orang sesoleh wajar tapi seneng do muslihun do orang yang ngajak orang lain untuk soleh tak kira mesti eka moso apa dia puso puring cerengan puso rata-rata apa dia kakek apa? Bojong sobu tak bojong. Kejogon apa je? Bener kakek apa? Terima kasih konek itu ilmu semanfaatnya. Jadi begitu Nabi Sulaiman ni ketawadu sampai beliau selama Odin tak pernah ada ngak ke atas. Beliau selalu meringakan do orang lapar, do tamoy, do rakyat meringakan seman nyaman. Tapi beliau hanya ngakan roti kering. Kebalik bisa dia sangat kebalik. Engki, waduh, nengen-nengen yang hotel. Rapat apa sih? Rapat tak rapat tetap kutu.
bodoh tunjangan kak, tunjangan kesehatan. Masih tak sakit oleh PC kesehatan. Tunjangan, tunjang kabeh itu si nunjang yo rakyat ta si nunjang. Njo mek gelem gendeng sampean. Saya wok gawok lah tina, mardi mon bede-belan boleh sa biasa lah. Engkau kasta lah, kasta sarang kok. Tak beli ya boleh deh jengkok lah kasta sebulun kolek. Eki. Pon tak usah karto sama apa. Saya mau sama sampean ni takdir dadi soki. Soki sering tandi deh lah. Daripada sampean tandi aroma sereng soki cok reng tandi ki soki. Ango reng soki tapi aroma sati reng tandi. Soki. Tapi ngakana nasi jagung gelem. Ngakan nasi anu gelem. Wareng soki tapi berarti aja hebat tawadu. Soki numpak pikep padahal motor pan mapan. Ki numpak pikep. Wah hebat ya dia. Ya. Orang soki tapi yang cengreng tandi masya Allah datang kade. Mun sampean yang cengreng soki datang. Datang kade. Mun yang cengreng tandi kabit ya Robbi kasan. Fahtazzal arsyu. Waduh mulai datang. Aja sing cengreng tandi. Jangan neka petawadu nih sering tandi ya. Jadi rakyat ini jadi korban melolo. Nah, cek yang saking sekunik ngak Nabi Sulaiman nih wah. Nah, Nabi Sulaiman saya tero Imam Amirul Mukminin para pemimpin-pemimpin lamba Umar bin Abdul Aziz mulai nih lantik jadi amir beliau langsung pengumuman Pak se aroma sah tetih binin nah Umar bin Abdul Aziz ducalin mas-masna sabek kalongah sabek mas-masna kapi engkau tak tero orang nyangka deki hasil dari pesena rakyat selambu istana nih kayak sabek kapi ducalin. Jadi sekira istana itu jadi istana rakyat benitang istana Nabi Umar bin Abdul Aziz. Mungkin, kojo geleng apa? Mau ngomong kami akan teh, iyo nano, udah. Tutu lagi keroncongan aja ya. Jauh mananya. Mereka Nabi Sulaiman, tawadhu Nabi Sulaiman. Tak pernah dengar Nabi Sulaiman. Karena tahu sudah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal raja gele, ya Gusti Allah senantuaki. Nabi benih keharapan Nabi Sulaiman, benih pengetahuan Nabi Sulaiman. Tapi karena todus dah ke Gusti Allah, beliau tak pernah dengar dan ini ketepak bab tawadhu. Termuka kaul mancinengan ni catat orang-orang si tawadhu, orang si antep, orang si nambahin ilmu kelak nambahin takut dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu benih kang kui bong sombongan, ibadah benih kang kui angge-anggean. Tapi kang kui mendekatkan diri masemak dekat Allah Subhanahu Wa Taala ilmu kang kui matako dekat Allah Subhanahu Wa Taala wallahu alam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka tawwabur rahim warhamna ya arhamar rahimin waghfir lana ya khairal ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin.